Son Gálatas capítulo 1. Hoon Pavlon, Pukupon, Matas Lentagnash Ansviniketik te la yakpon katele, Hala yakpon katel te Jesucristo sok te tatik Diose, te la chacus estel tabay animaitik te Jesucristo Hoon sok spesil te kermano taktik te joine basok lito, Yahpat beyesh abotanik haesh te chunhelesh te ayesh tas maken kinal Galacia. Akayak beyesh utilio tan te tatik Diose sok te kavaltik Jesucristo La malukmek inalia awayiki un spesil ora. Hanish de Jesucristo te la yaks bata la hel un te multike. Sente yun hich la yak otik ta libre yu un te bila amenta balumilale. Hich te bitil ais kanhelio tan stukel te tatik Diose. Aka chikna ukiutzilal ta bayuks bahtel kinal hichuk. Hauk meto. Bayala ya an kotan yu un te biti ora nasha kalesh te yikitayel ta otanik te Diose. Te la yik esta sventa nashutzilio tante Cristoe. Ta ora to, haya chunikish yankop te kuibil ta lekia chikope. Mayu unuk ayan te lekia chikope. Hanash te ay machatik te yaschebantes beyesh abotanike. Hichotanik te yasiantesik te bitil aiskoplal te lekia chikopiu un te Cristoe. Manchuk te mehotik. O te mechul abata chuchan te yashtalial beyesh awayik yankop te mahauk te lekiachik ope. Aka bahtuk ta chayel. Te bila la kalishe. Hanish yahcha kalbeyeshan. Te me ay macha yashtalial beyesh awayik yankop te mapahaluk sok te lekiachik ope. Aka bahtuk ta chayel hiche. Te biti hish la kalishe. Yun bal hayah le awayik te biti lekuk oplal yashkon tas tohol te ansviniketike. Oja balyah le te lekuk oplaliash koon tas tohol Dios. Yubala kuyuhik te hayah mulan te lekuk oplaliun te ansviniketike. Mele te me hayah kane. Yuna nishma hauk yabatun a te Cristoe. Hauk meto, kermano tak. Yakak beyesh anaik into. Te lekiachik op te yakon tas cholel tabayuke. Mahausk op te ansviniketike. Melel mateyuk la ta tas venta te ansviniketike. Sok mayug macha la yak bohnop. Hala yak bohnas to hol te Jesucristo Melel te haishe. Awayu hikis to hol te bigile katel tan nelal te kalahun ayon tas chunel sok te bilas chunehik te jurio etike. Kashen to shan la kuts in lai tas pesil te chunheletiki un te Diose. Hich kashen kan lahin tas pesilik. Huen kunsh chunel te bilas chunehik te jurio etike. Kashichon ate machatik pahal chiel sok tabay te lumale. Kashen toshan mashkak yanahuk te costumbre yuun te mel tatiletike. Hauk meto, Dios la saon te kala ayon to taschuht ate mee. La yik on tas venta nash te yutziliotane. Te kala hish las kanyotan, la yak bohna bes ba te shnichane. Svente yun hich me yachol te skop Dios tas tohol te yan lumetike. Mahauk bajo kobe te ansviniketike. Sok mahauk bah opon talum Jerusalem te machatik nel yich oya telikuun ta pukope. Toh bon tas kinal Arabia. Patil sutontel talum Damasco. Yoshe balish havil ta patil te bon ta Jerusalem. Te las nabes ba te Pedro Ich la huin basok ho la hunek al. Hauk meto. Mayuk yantik pukopetik te la kilbesite. Hanash te Jacobo te yitzin te kahvaltike. Medesh kaltas tohol te Diose. Mayunuk lotok te bitilas ubeyesh avilike. Tapatil bon tas kinal Siria, sok tas kinal Cilicia. Spisil te chunheletik yum Cristo tas kinal Judea. Malas na bonik ba. Hanash la yay bonix tohol te koplale. Te macha la yutzinotik tan elal. Yotik yakish ta bel tas cholel te bitilia kach chunhel kotantik tas tohol te Jesucristo Te kanstup ta chunel tan elal. Te shih koplal yunike. Hich la yalbeyik bayal vokol Dios yuun te bitih chunehishe. Son Gálatas capítulo 2. Chan la hune balish havil ta patil te bonshan yam vuelta ta Jerusalén. Las hoinon bael te Bernabé. Sok te Tito Hich bon. Melel Dios la yak bohnat te puersa yash bone. Sok te biti ayonish ta Jerusalén
Lahzo basok te mach atik nabis baike te yich oyatelik ta volaneje. Sok la cholbe yaik te skoplal kolel te la kal tas tohol te yan lumetike. Hit la pas into. Yun mak ante tohol yash ay te katel te yakon tas pasele. Manchuk me griego vinik te tito te sunejone. Mala suhik te yich el te circuncisione. Ay lotit ke mono taktik te hishnash ochiktel ta koliltik te bante ayotike. Yun talemik ta tsahtayvane te a ta bante tsobo bahtik. Yo tanuk te yakuyak otik shanta mosoil te biti libre kolemotik ta sventa biti hun ayotik sok te Cristo Jesuse. Haug meto, malach untik te bila la yalike. Sventa yu mashiana te lekiachik op te hasmeleli sok te ahsheliask anya achunike. Yante mach atik ich bilik ta muke. Shuht mayuk biyachi la yalbonik te yask anya chole. Mayu nuk aiskoplal ta kotan te bila atel yichuhike. Melel mahaw aiskoplal ta yotan Dios te bigilelike. Haug meto, la yilik te bitil Dios yak obon ta ventas cholel te lek yachik optas tohol te machatik maba yichuhik circuncisión. Hich bitil te Pedro ha akbil tas ventas cholel tas tohol te machatik yichoh te circuncisione. Melelja Dios te lastikun bael tapuk op te Pedro tas tohol te judio etike. Sokhanishich lastikunon tapuk op tas tohol te yanlum etike. Te bitil as naikis tohol te bitil Dios la yakbonish ta venta in atelto. Hish la sakbon kab sok te Bernabe tas va eskabik te haik te yipta hibik oem te chunheletike. Hish las pasik sventa senya te bitil hoy bahtik ta atel soke. Svente yun yamesh baate hukotik tabay te yan lumetike. Yan stukelik, yamesh baate hikuk tabay te mach atiki chohik te circuncisione. Hanash la yalbotik vokol yun te yamesh hulta kotantik skoltayel te mebaitike. Hanish te toyol kotantas pases pisil orae. Haug meto, te kalal talta lum Antioquia te Pedro te la kurt basok ta comonsitil a. Te melel malekuk te bila las pase. Yun ta nela las huinta veel te yandumetike, haug meto, te kalal talik te mach atik tikumbilik tel yun te Jacobo hich has pihtes batas toholik, maba las huinishta veel, yun halashi te mach atik talik te aisk oplal ta yotanik te circuncisione, hich te yantik judio etik te chunehik te Jesucristo kask aimbe yik te chalam yotan te Pedro hich nish te Bernabe, hich kans pas uk te bitil te yantike. Haug meto, te kalala kil te matohok yas pasik te bia yalt ta melel te lekya chikope, hich la kalbeta comonsitil te Pedro Judio vinika te jate, haug meto, haya pasish te costumbre yun te yanlumetike. Bistuk yak anya suhtas pasel te costumbre kuntik te machatik yanlumetike, shon ta yalel. Te hootike judio tik te kayinabdik to, mabah mula velotik hich bitil te yanlumetike. Haug meto, naotik stohol te hootike, mahauk tohya yilotik Dios tas ventas pasel te bile yayal te mandalile, hanash tas ventas chunhel kotantik tas tohok Jesucristo te tohya yilotike. Melelah chuntik Jesucristo sventa yun hich me tohya yilotik Dios tas venta nash chunhel kotantik tas tohol te Cristo mahauk tas ventas pasel te bile yayal te mandalile. Melel mayuk macha tohyash ilot yun Dios tas venta bit ilya telines pasel te bile yayal te mandalile. Hich yun, te meyal lehtik te libre yash kootik yun multik tas venta te Cristo sok te meteyash chigna a te bit il pahal mula vilotike, yun bale yayal te haya yak otik ta mula vil te Cristo mahichuk. Melel te meyahcha pashan te bila lahis koplal kune, te me chikan a te chay mandalone. Tehone, la hemonish ta sventa mandalil te bitil la hiskoplal ta kotane. Sventa yun hich me yash kushinon ta stohol te Diose. Hich pahal la hemon sok ta cruz te Cristo Kushulon tzin, hauk meto. Maho konish te kushulone. Ha kushulish ta kotan te Cristo Inte biti kushulon to tak inal sok te bak etale. Ha kushulon yun te chunhel kotan ta sventa te shnichan Diose. Hate machak usla yayon ta yotan sok te la yaks bata la hel ta venta Maba yaht ahte yutzil yotan te Diose.
Melete me tohya yilotik Dios yuns pasel te bile yal te mandalile. Hiç toho lah Cristo abi. Son Gálatas capítulo 3. Te haesh Galacia etik. Bila pas te masha naikish kinale. Machalas boltes beyesha otanik te mavayak anya chunikish te smeleli kope. Mele hamalah chol beyesha wayik ta melel. Hiç lekak beyesha vilik ta sitik ta komon kwem te bitila yichip anel ta cruz ta venta tik te Jesucristo e. Yame valbonik kai hiche. Habala vekik te espiritu yuun ta sventas chunel te mandali yuun te Moisese. O habal yuun te la chunik te skop Dios te la wayik stohole. Mero masha naik te kinale. Nel hacha chunik ta sventa te espiritu. Hauk meto. Ya lahim beyikis koplal ta sventa nash te abak etalike. Tohol baltek ashish bayal avokolik yune. Manivan hichuk te mayus koplal yeshkota unike. Bi un la yak beyesh Dios te chul espiritu e. Suk bi un te la yak otok ta pasel te chap atelilitik ta toholike. Mel mahauk ta sventa te yak otesik ta pasel te bile yal te mandalile. Melen khanash ta sventa te la chunik te skop Dios te la wayik tohole. Hichbitil te Abrahame. Las chun te Diose, hich toh ilot yu un Dios. Te shie. Hichu yaskanya naiks tohol into. Te mach atik te mero yalshnichan Abrahame. Ha te mach yak chun heliotan tas tohol te Diose. Melen name chikna tas un Dios te biti tohyesh ilot yun Dios te yan lumetik tas sventa bitile yak chun heliotanike. Dios la yalta nelalto tas tohol Abraham te lekia chikope. Habi. Yames taik bendición spisil nacionetik ta aventa. Te shie. Hiç pahal ay bendición tas toholik sok Abraham spisil mach atik te pahal ay chun heliotanik tas tohol te Diose. Meles spisil te mach ahas mukuline yotanik spasel te bile yal te mandalile. Ay tas sventa ik chayel. Melehis ibubihilel tasun te Diose. Chayel meyash bahtik te machamak ashelik yesh chunik spisil te bilat ibubil ta sunal te mandalile. Te shie. Hamal chikan te mayuk mach atohyesh ilot yun Dios yun te biti yatlines pasel te bile yal te mandalile. Melel hamal ibubihilel tasun te Diose. Te macha tohyash ilot yu un Dios ta sventa te chun hel yotane, ha meyash kushin yu un. Te shie. Mayus koblal yeshko te chunhel otanil yun te mandalile. Melehis ibubihilel. Yamesh kushin te macha tzakal yaspas te biyayal te mandalile. Te shie. Hauk meto. Te Cristo e la yak otik ta libre te bit ayotik ta chayel yun te mandalile. Hala helolintik ta chayel. Melehis ibubil ta sun te Diose. Chayel bahtish te macha a te yayich hokanel ta te. Te shie. Hiç kota pasel te biti albot yun Dios te Abraham te yeshkota sventa ik bendición uk te yan lumetik ta sventa Cristo. Sok ta sventa shunhel kotantik yakishtik te espiritu te yalo Dios te yayak botike. Hermano tak. Haya kalbeyesha wayik te bila yayich pasel ta balo milal. Hiç bitil te me ay tulvinik te yas pastrato sok te yane. Yame yak sfirmaik. Tul mayuk mach yak chayuk. Sok tul mayuk mach yesmantes. Te Abraham albot yun Dios te bigilel yeshkot sok te sumbale. Tas pisil te atsumbale. Mashiuk te sun Diose. Melel mahauk la yalbes koplal tas pisilik. Atsumbal, shi. Meleh tulnash te ais koplal te sumbale. Hanash te Cristo e. Hayakal into. Te Dios las pastrato sok te Abrahame. Ha sventa el te Mateyuk las koplal a te biti lahunesh chavinik chabachavil ta patil. Chikna te mandalile. Melel te mandalil te patil chiknahe. Mahauk las lahimbes koplal te bila la yal Dios tas tohol te Abrahame. Hichun te metasventa mandalil te ay bendicione. Hich mahaukish ta sventa te bila la yal Dios tas tohol te Abrahame. Hauk meto. Te Abraham agbot bendición yun Dios ta sventa nash te bitil hich albot yune. Hich yun. Bile yash tunshan a te mandalile. Hala yich akel ta pate yun te teme yash chikna ta hamal a te smulik te machatik yash ashintayik te mandalile. Hato te kalal tal te sumbal Abrahame. Ha te machala yalbes koplal te Diose.
te manda lile la yich ak el tas venta chula batetik, sok ay tulvinik te las ases koptas tohol te lume. Hauk meto, may taluk te aik asesek op te mehtulnash te mach yeshkopoke, hichbit il te diose, stukel nash kopo. Te manda lile, yabas chaybes koplal te bila yalo Dios ta trato, mahichuk. Te yunuk ayuk mandalil te yashuyash kushinotik yune, hishtoh ya yilotik Dios yun shunel te mandalil te hichuke. Hauk meto, yayal te sun Dios te chukulotik yun te mulile, hichun hanash yashuya kishtik te bila yalo Dios te meyakaktik chunel kotantik tas tohol te Jesucristo e. Te kalamatos ta yorel a te yakak chunel kotantik tas tohol te Jesucristo e, ayotik ta 20 nel yun te mandalile. Hato tek alal chikna te hayask anya kaktis chunel kotantik tas tohol te Jesucristo e. Hichun ha 20 vane kuntik te mandalile, te yayik otik bael tabay te Cristo e. Svente yun tohya yilotik Dios ta sventa te chunel kotantike. Te bitilas ta ishurail te yakak chunel kotantike. Hich mayukotikish ta 20 nel yun te mandalile. Hichun apisilik yasnich aneshish te Diose, tas venta te chunel avotanik tas tohol te Cristo Jesuse. Melel te hayebesh te avich uhikha tas venta te Cristo e. Ha uinehikish te Cristo e. Hich mayukish judío o griego. Sok mayukish mozo o te me aita libre. Sok mayukish koplal te me vinik o te me anse. Melel hunash koemesh ta apisilik tas tohol te Cristo Jesuse. Te me yunesh te Cristo e. Hich zumbal koemesh te Abrahame. Hich me avichik te bendición te la yalbes oplal ta trato te Diose. Son Gálatas capítulo 4. Te bila la kalishe, hapahasok into. Te me pek el to yavilal a te alal te yayich behilels biluk te state. Pas oplasok te mosoe. Manchuk te me hayu un spisil te sbiluke. Hauk meto, aita 20 nel un te yantike. Hato te melasta yora il te bi ora yalo hilel te state. Hich koplaltik uk te hotike. Te kala alalotik to ae. Ayotik ta mosel yun te mandal te aita alel ta balumilale. Hauk meto, te kala lasta yora yun te Diose. Lastikun tel ta balumilal te shnichane. Ala tayot yun tul ans sok 20 not yun te mandalile. Svente yun talyak otik ta libre te bitil 20 bilot yun te mandalile. Svente yun hich mi ayik otik ta yalsnich an te Diose. Ta svente te biti yalsnich anesh te Diose. Lastikun tel ainuk ta otanik uk te espiritu yun te snich ane. Ha svente te hich yesh kopoke. Aba, tat, shitas tohol te Diose. Hich yun mayuke shish ta mosoil. Yalsnich aneshish Dios uk te haishe. Inte biti yalsnich anesh te Diose. Hishta sventa Cristo yam yak beisha vichik te bila yalo bes koplale. Ta name tel mala nabeyik sba te Diose. Hala vaga baik ta abatinel yun te bitik aita balon milal te madiosuke. Hauk meto te biti la nabeyik sba te Diose. Sok te halas nabeyesh abaik stukele. Bilas paste avotanike. Te yasu te shanta moso yun te bila mayuk yip sok mayus koplalta chunele. Melel ya kananta yik biluk aliluk. Sok biluk uyluk. Sok te biluk yahtalul te haviletike. Yahmel kotana unik te me repente tohol yashchay te katel pasota toholike. Hermano tak, yakalbe yesh bayal vokol te hichuk yashkoesh te biti ayone. Te mele hishnish ayon uk te biti ayeshe. Mayuk la avak bonik vokol. Melel te kalalas cholbe yesh avaik te shachibal te lekya chikope. Anaux tohol taskah chamel te hukun te la kalbeyeshe. Te chamel te la sakone, yilhi balkotan. Hauk meto, mala vilayonik, mala pahonik, binasha avotanik la nakanonik. Hich koon ta avotanik te bitir chul abati un te Diose, sok hich koon ta avotanik te bitir Jesucristo e. Bitich aya unik te sbus avotanike, melel testigo na unik te kana lokas bona sitik te yavak bonik selolin te site. Yanta orato, yumbala avak kontruk onish yun te biti la kalbeyesh te smelelik ope, te yantike bina shotanik ta toholik. Hauk meto, malekuk te bilas nopuhik te yotanike,
Yo tanyas luqasesh tahtohol, svente yun hich me binash abotanik yashqueshtas toholik stukelik. Lek naash te me aiskoplal ta kotantik te yantike. Hauk me to, yask ante ayux lekir kotantik tas pisil ora. Mame hauk naash te kala ayonta abolilike. Kal nishnab, yan vuelta ayonta voklahelta aventaik. Hichon te bitih tul ans te ayinelish te yale. Mas que chah vokol hato te me ainta botanik te Kristoe. Hich kotante ayukonishta abolilikta orato. Svente yuun yameh yanates te bitil yashuyash kopoheshe. Yuun mahna te bitil ayeshta leke. Albunikai, te haesh te yak anya vak svente neshan te mandalile. Yuun bal mava wayo hix to hol te mandalile. Melehis ibubil hilel te a te aichel shnab te abrame. Te tul ane ha yal te skriadae. Te yane ha yal te yinam te aita libre. Te yal te skriadae ayinta svente chich baket. Yan te yal te mach aita libre. Ayinta svente te biti yalo te diose. Te bilo la kalishe senya opta toholtik. Te chep amsetike pahali sok te chep trato etike. Te hun tratoe chikna tavit sinai. Hapaha sok te agare. Te machati ayikta svente intrato to, ayikta mosoil. Melet agare hapaha sok te vit sinai te aita baiskinal Arabia. Haskoplalik uk te mukulum Jerusalem. Te ayikta mosoile. Yante Jerusalem te aita chulchane. Hamel kun tik tahpisil tik te aita libres tukele. Melehis ibubil hilel tasun te diose. Ak abusnahuk avotan haate mash alahat tehtul mayuk avale. Avuname yuun tesbut avotane haate maba avayo beish kushur te alahele. Yuun te ans te ikitaybile kashem toshan ayalatak yashkot. Kashish te bit ilyan ans te ais mamlale. Teshie. Hichuun kermanotak. Pahaloti sok te isake. Melel ayinotik hish te biti yalo te diose. Hana nishishta orato, te macha yesh ayinta sventa chichbakete, yayuts in te macha ayinta sventa te espiritue. Haug meto, hiche yalte sundiose. Tikuna lok eltia creada sok te yale. Melel mas pas te pahal yayunin bat yutil akuleha sok te yal te macha aita libre. Teshie, hichuun kermanotak, ma haug yalotik te macha aita criada le. Ha yalotik te macha aita libre. Son Gálatas capítulo 5. Te Cristo lo ayak otikta libre sventa yung ashe libre ayotikta melel. Hichun mame shawak abaikshanta yuko yuun te mosoile. Hoon Pablo on, yakalbe yesha wayik. Te me yach unik yich el te circuncisione. Shut mayukis tul yashkot aunik a te Cristoe. Te macha yash un yich el te circuncisione. Ya kalbeshen ya yik te puersa meyas chuns pases pisil te bile ya yal te mandalile. Mayukesh tas tohol Cristo. Te me avalik te ha tohyash koesh tas ventas chunel te mandalile. Hich ayis koplala unik te biti ayutziliotana unik te diose. Yan te hotike tas venta te espiritu te yakak chunel kotantik. Hich un kotantik ya malitik te biti tohya yilotik te diose. Melel tas venta te Cristo Jesuse. Hich mayus koplate me kich otik circuncisión o te me maba kich otike. Te bila ais koplale, ha te ais unhel kotantike. Intes unhel kotantike, ya kushinukotik soksh kushul kotantik. Tanela lek hachesta animal. Macha melas comestas unhel tes melele kope. Mata sventak Dios te bia yalike. Melel hayik uhes tukel te diose. Hich bitir aita alel. Tebnash levadura yaspahu testas volol te votzbil arena. Teshie. Shchune kotante mayugiante bila ya no picta sventa te kahvaltike. Hauk meto. Dios me ayak be castigo te macha yaschevantes biesha botanike. Chikan macha a. Hichi un kermano tak. Te yunug yato kaktach unel te circuncisione. Mayo conta uchinel yu un judío etik te hichuke. Sok mas vente ochin hi baltas to holik te bitil aita alel ta bayuk te lahta cruz te Cristo te hichuke. Hauk meto, te machatik yakalik te yutzin belesh awotanik yu un te circuncisione,
Halek te ayuk bitik asheluk yas hosik lok es kololtes bak etalike. Melet de jaish kermanotak. Dios la yik estas toho suente yun hichmek ashel libre yesh ainesh yun. Inte bete libre ayeshe. Yun balek te me yash hacha pasik spisil te bilas talel yas mulans pasel te mulabil bak etaltike. Halek te me talek ashel yawak abaik ta abatinel ta suenta bitik ushi away abaik ta wotanik. Mele hunash qoems koplas spisil te mandalile. Habi. Kushmesha vaita votante apata shuke. Hisniste bitik usha vaya ba tukel te hate. Teşye. Yante me yatsaka abaik. Sok te me stalshbaht ya ti abaike. Te me ya vil abaik te me mayunuk ashel ya hin abaik ae. Honya kalbeye shan into. Aka mes 20 nespisil ora te spiritue. Hiç ma vaya pasik te bila yas munas pasel te abak etalike. Melel te bila yas munas pasel te abak etalike. Has kontra nes basok te spiritue. Hana nishish te bila yas kante spiritue. Has kontra nes basok te abak etalike. Hiç kontra nes baik tas chebalik. Hiç mashua unis pasel te bila ya kanya pasike. Hiç un te mehayik uhesh tabel te spiritue. Hiç mayukesh ta sventa te mandalile. Hamal chikanta ilel ya tel te chich bakete. Haik into, mulve, yalel ta mulin, te bila ilabis bae, shihilil baket, shunel lokomba, akchameletik, kontra invanegetik, hachkopetik, paichaletik, ilim baitik, sakton baitik, shaton baitik, hinvanegetik, Biktal otanetik, milavaletik, yakubeletik, paskinetik, sok aitoshan yante pahasok te bila yaspasike. Yahtak uyesh hichbitil te la kalveyesh tanelale. Te macha dikich yatelike, mabayesh ko ainikuk te ata banti aita ahvalinel te diose. Yante sits tukal te spiritue, hatesh kushul otanil, sbuhts otanil, lamalk inal, stikel, Yutzil otanil, lekil otanil, shunhel otanil, manso otanil, nuhul otanil. Haikinto, mayuk bi ora ya yich kontra nel yun te mandalile. Te macha tik yunish te Cristo la yak ishte la ta cruz te bila yas mulans pasel te sbak etalike. Hich yun te me kushulotikishta sventa te spiritue, haya kotikishta be sok spisil ora te spiritue. Mame pastik toy tomba. Sok, mame stalsh bakotik ta shahche selkop, mame bigtal otan tay bahtik. Son Gálatas capítulo 6. Hermano tag, te me macha la vilik te las tais mule, te haesh te 20,000 abotanik yun te spiritue, la maluk me abotania koltai ta suk te selio tantas tohol Dios. Sok zahtaya me aba uk. Mame hauk te yash lahata suhel ta mulil uk te hate. Tul kech kuchbe ya baik te avihkatsike. Hich metzakal yash kota chunela unik ates mandal te Kristoe. Melete me ay machas kuyu hisbata muk te me mele luke. Hich lola yes bastukel a. Tul aka mes sahtayil te bigilel te yatele. Te melek ya yile hich me bayas buht yotanya ya yuun. Mame haugesh bahta yotan yile yatel te yane. Melel tul aita suenda escuché te bigilel te ya telias pase. Te macha ayik tat ihutesel ta suenta te skoptiose. Aka me yak be te bila yashtuni un te ihuteswane yunike. Mame shalolay abaik. Melel te diose mashur ta labanel awunik. Melel spisil te bila ya yav te ansvinike. Hanish yaskata patil. Melel te macha yasunta sventa baket. Hanish yaskata sventa baket te yashlahe. Yante macha yasunte bila sventa te spiritue. Hanish yaskata sventa espiritu te aikushle halyuns tukele. Hichun mamesh lubotik tas pasel te bila lekta pasele. Mele yames ta yora yak ahtik. Te me mash pehkate kotantike. Hichun te bak alal yashu kuntike. Aka meh pastis pisil te bila leke. Hak Hashem toshan aka pastik tas tohol te kemon taktik te pal aish unhel kotantik soke. Ila vilik kermano tak. Hoon lahtsi ubeyesh tukel te buen muk ulet retik ya vilik lito ta kartae.
Pisil te machatik yaskanik te yash icho tamuk ta sventas baketalik. Haya sugesta yich el te circuncisione. Sventa yun mayukik ta contra en el yun te bitish unehik te lata cruz de Cristo e. Hauk meto te machatik yich ohik te circuncisione. Mashuta pasel yunix pisil uk te bieyal te mandalile. Hanas yaskanotanik te yakuk avichik te circuncisione. Sventa yun hich metoyol kinale yaik yun te yasugesta yich el te circuncisione. Yante jone. Mayuk bi yante toyol kinale kayune. Hanas toyol kinale kayu unstukel te cruz te kahwal Jesucristo e. Hata sventa stukel te lahemis koplal kuun te balumilale. Sokich lahemonistas tohol uk te balumilale. Melel ta sventa Cristo Jesús mayukis koplal te me kich otik circuncisión o te me maba kich otike. Ha is koplal te me ach ubenotikishe. Spisil machas chunehik in kopto. Pahal me lamalk inale yayik. Sok pahal me yayichik ustaye sok spisil te lum Israele. Hista ora baelto. Mame ayuk macha yayuch inonshan. Mele kicho ta baketas marka te kahwalti Jesuse. Kermano takta pisilik. Ha ayak beyeshutilio tanta toholik te kahwalti Jesucristo e. Hichuk.